Paspas sa malakaw ay magbuyod. 이걸 먹어야 돼. Jangan mo bilang, koy, turunnya mo kasi. Nalumot mo guys. Nalumot mo.
Six. 594 peso. Okay. 여기까지 보도. Okay. Okay, doesn't matter. Okay, I go first. Wait.
Kano siyang order ng ganito? Ito. 3,000 sir, 1 kilo. Depende din sa laki. Hindi naman abot yan ng 1 kilo. Na, sila? 3,000, 1 kilo. 300 per 100 Ayun. grams. Ayun. Ang isang kilo, 3,000. Yes sir. Salamat ha. Thank you. Sila para natalis. Ang garaling ko daw, yung Okay, so basap. It's my job. There's some shipping and waiting now. Let's go. ma'am. Ano po? Bakit ka amin ma'am? Mura. Magkano bang mura na yan? Pwede kasi. Good. Ano yung gawa dito? Ano? Ha? Okay.
One person. No, ano na? No. Okay, tayo. Let's go. Business work. Yun ang isang.
У меня не фото, у меня видео. Четко не это видео. А ты кинул как-то скрин, скриншот или что? Грэб. Sorry? Я думаю, на массаже за бутан сделать. Там не знаю, я еще ничего не видел. Lagi na ipag... Ano yan? Kurang. Lumayan. Diyan tayo nag ano. Massage ma'am sa foot massage.
Same. Wala ka jacket sa ano nyo? Yung sa ano nyo, para sale? Dalawang hila ng
Hmm. Yung video ko nga yung lumot. Bakit ganun?